И той винаги, добре, готов е да послужи. Така че, нека да аплодираме нашият скъпоценен брат. You're welcome. Ние сме благословени всеки път. Казвам го с искрено сърце. Много сме благословени. Всеки път, когато си тук. Алелуя. Нека да протегнем ръце към Него и да го благословим. Татко, в името на Исус ние се молим за Твоя служител, за евангелист Джеф. Точно сега, Господи, Ти си го определил да бъде такъв и ние като църква го издигаме пред тронната зала, Господи, и искаме, Господи, много благодат за живота му. Искаме, Господи, да го използваш за Твоя народ. Искаме да го използваш, Господи, и за външните. В името на Исус, нека такова помазание да дойде в живота на Господи, което да трансформира живота. Татко, ние го благославяме. Благославяме Словото, което, Господи, Ти си определил чрез него да освободиш на това място. И ние те молим, Господи, да работиш в животите ни, да ни изграждаш, да ни пречупваш, да ни променеш, каквото искаш това да правиш, Господи. И затова предаваме всичко, цялото богослужение в Твоите ръце и в действието на Святия Дух. И всички казваме Амин. Амин. Welcome. Амен. Amen. Amen. Gott segne euch. Amen. Иска ли да му солираме нещо или да му пуснем мелодия нещо? Ja, wenn nicht. Ja. Okay. Ich grüße euch alle im Namen Jesus. Поздравявам всички в името на Исус. Der Halleluja. Herr ist gut. Бог е добър. Yes. Амин. Ich möchte, dass wir ganz kurz unsere Augen schließen. Искам за кратко да затворим очите си. Halleluja. Халелуя. Halleluja. Danke, Jesus. Благодарим Ти, Исус. Der Herr ist hier. Бог е тук. Halleluja. Halleluja. Халелуя. Das Erste, was du heute wissen musst, Първото, което днес трябва да знаеш, oder was Gott möchte, dass du weißt, или което Бог иска да знаеш, dass er hier ist. че Той е тук. Halleluja. Халелуя. Vielleicht zweifelst du, Може би се съмняваш. aber Gott ist hier, mitten Бог е unter тук, uns. тук посред нас. Er ist hier. Той е тук. Und manche wird er berühren И heute. някой от вас ще докосне днес. Und ich möchte einfach, dass wir für 2-3 Minuten sensibel sind. Искам за 2-3 минути да бъдем чувствителни. Dass du deine Augen einfach Просто schließt. да затвориш очите си. Der Herr möchte jemanden berühren. Защото Бог иска да докосне някого. Halleluja. Халелуя! Vater, ich danke dir für Татко, diesen благодаря Moment. Ти за този момент. Ich lasse alles in deiner Hand. Оставам всичко в Твоята ръка. Ich bete, dass deine Gnade auf uns ist. И аз се моля Твоята благодат да бъде върху нас. Ich danke dir für diese Gemeinde. Благодаря Ти за тази църква. Ich danke dir auch für meinen Freund und meinen Bruder Pastor Ilko Благодаря Ти за моят приятел и пастор Илко. und seine Frau und seine 2 Kinder. Неговата съпруга и неговите 2 деца. Und ich bete für jeden Einzelnen. И аз се моля за всеки един. Möge deine Gnade mit uns sein. Нека Твоята благодат да бъде с нас. Und mögest du dich offenbaren. И нека Ти да се проявиш. Im Namen Jesus В Christus. името на Исус Христос. Heiliger Geist, Святи Дух, ich bitte, dass deine Kraft auf uns fällt. аз се моля Твоята сила да падне върху нас. Und dass du Dinge tust in unser Leben, die kein Mensch tun kann. И Ти да направиш неща в нашия живот, който никой човек не може да направи. Danke, Jesus. Благодаря Ти, Исус. Shadaba sub antene meka bradosa. Razivi intaleva antos kapene meka bradoska felsha. Aha. Kann der kleine Junge bitte zu mir kommen? Ich muss für dich beten. Ja, ich muss für dich Младежът да beten. дойде към. Halleluja. Халелуя. Kannst du deine Hand geben? Halleluja. Versteht Deutsch, ne? Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Благодаря Jesus. Ти, Исус. Thank you, Jesus. Etwas kommt durch. Нещо идва след малко. Halleluja. Heiliger Geist, Святи Дух, ich bete, аз се моля dass du etwas Neues tust in seinem Leben. Ти да направиш нещо ново в живота му. Ich setze frei.
setze es frei. Аз го Ich освобождавам. setze es frei. Im Освобождавам. Namen Jesus. В името на Исус. Fang es. Приемай. Im Namen Jesus. В името на Исус. Im Namen Jesus. В името на Im Исус. Namen Jesus. Der Feind hat keine Kontrolle. Дяволът няма контрол. Er hat keine Kontrolle. Той няма контрол. Er hat keine Kontrolle. Той няма контрол. Ich breche alles. Аз разрушавам Was всичко. nicht Gottes. Всичко това, което не е от Ich Бог. breche es im Аз го Namen Jesus. разрушавам в името на Исус. Ich breche es Halleluja. im Namen Jesus. Разрушавам го си в името на Исус. Ich breche es im Namen Jesus. Разрушавам го в името на Исус. Ich weiß nicht warum, Halleluja. aber ich sah eine Schlange, die dich beißen wollte. Не знам защо, но видях една змия, която искаше да те охапе. Und ich breche es im Namen Jesus И аз това го разрушавам Ohne всичко в името на Wirkung. Исус Христос, да няма никакво Ab heute du влияние. bist frei. От днес ти си Ab свободен. heute du bist frei. От днес ти си Ab heute свободен. du bist frei. Halleluja. Днес ти си Ab heute свободен. du bist frei. От днес ти Wie си ich meine свободен. Hand über dich lege, Така както съм поставил ръката си върху ist теб. einfach ein Symbol, dass die Hand Gottes über dein Leben sein Това soll. да бъде символически, че Божията ръка е върху Mach den твоята. Unterschied in deiner Generation. Направи една разлика в твоята Im генерация. Namen Jesus В името на Christus. Исус Христос. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Благодаря ти, Тато. Viele Grüße von unserer Gemeinde. Много поздрави от нашата църква. Ich bin in Freude, heute hier zu Аз sein. се радвам днес да бъда тук. Ich sehe auch meinen Bruder. Gott segne Аз dich. виждам също моя брат, нека Бог да те Gott благослови. soll euch alle Бог да ви segnen. благослови всички. Halleluja. Халелуя! Wir gehen in den ersten Vers. Ще навлезем директно в първия си стих. Matthäus 11, Матей, 28. първа глава. 11, не? Ja. Матей, 11 глава, 28 стих. Елате при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Амин. Halleluja. Die Bibel sagt, kommt her zu mir, Библията alle, казва, елате при мене всички, die mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Diesen Vers hat der Herr mir gerade auf den Herz gelegt. Този стих Бог ми вложи в сърцето. Weil, wisst ihr, im Leben Знаете ли, в живота hat man sehr viele Lasten. Man trägt viele Lasten. ние носим много тежест. Und jede Last, die du nicht den Herrn gibst, ist eine Last, die dich dazu führt, dass du im Leben nicht weiterkommst. И всяка една тежест, която не предаваш на Бог, те спира да не можеш да стоиш mit Gott, Nee, dass du nicht weiterkommen kannst. да не можеш да продължиш. Viele Menschen haben Lasten im Herzen, Много хора имат тежест в сърцето. aber sie wissen nicht, wie man diese Last, wie man freikommt von dieser Last. Но те не знаят как да се освободят от тази Jesus тежест. sagte, kommt her zu mir alle. Исус каза, елате при мене всички. Was heißt zu Jesus zu kommen? Какво означава да дойдеш при Исус? Zu Jesus zu kommen, Да дойдеш при Исус, tut man im Gebet. това се прави в молитва. Im Gebet В молитва kannst du deine Lasten vor ihm geben. можеш да предадеш твоята тежест. Im Gebet В молитва fragst du nicht nur Dinge, не питаш само неща, sondern du kannst auch Dinge ihm übergeben. а ти също можеш да му предадеш неща. Weil Gott ist nicht nur ein Vater. Защото Бог не е само баща, Er ist ein Vater, ja. Той е баща, да, Aber Gott ist auch ein Freund. но Бог също е приятел. Und das ist sehr wichtig, dass du es И това е weißt. много важно да го знаеш. Gott ist ein Freund. Бог е приятел. Und weil er dein Freund И ist, защото Той е твоят приятел, möchte er, dass Той du иска ehrlich zu ihm ти да bist. бъдеш искрен към Него. Gebet, Молитвата es kommt nicht auf die Wörter an. не става въпрос само за думите. Du kannst schöne Wörter Ти, zu Gott ти sagen. можеш да изкажеш хубави думи към Бог, Aber beim Gebet но в молитвата schaut Gott auf unser Herz. Бог гледа на сърцата ни, Nicht auf die Wörter, не на думите ни, auf unser Herzen. а нашето сърце. Deswegen, wenn man vor Gott kommt, И затова, когато отидеш пред Бог, man ist ehrlich zu ihm. трябва да бъдеш искрен към Него. Man kann ihm alles offenbaren. Ти можеш да му кажеш всичко. Es gibt Dinge, die kann man einem Menschen nicht offenbaren. Има неща, които не можеш да ги разкажеш на някой приятел. Weil ein Mensch wird nicht alles verstehen, was du trägst. Защото един човек няма да разбере това, което
носиш. Ich weiß nicht, ob du mich Не verstehst. знам дали ме разбирате. Ein Mensch kann nicht alles verstehen. Един човек не може да разбере всичко. Deswegen sind wir Menschen. И за това сме хора. Ein Mensch ist limitiert. Един човек е лимитиран. Ich sehe nicht, was morgen passiert. Аз не виждам това, което ще се случи Es утре. sei denn, Gott öffnet mir die Augen. Освен Бог да отвори Aber очите. sonst weiß ich nicht, was morgen Иначе passiert. няма как да знам това, което ще се случи утре. Ich weiß, was gestern passiert ist. Не знам какво се е случило вчера. Ich weiß, was heute Не passiert знам ist. какво се е случило днес. Aber ich weiß nicht, was morgen Но аз passiert не ist. знам какво ще се случи Was утре. morgen Това, passiert, което утре ще се случи, weiß nur Gott. го знае само Бог. Das heißt, Gott ist nicht limitiert. Това означава, че Бог не е лимитиран. Er kann alles tun. Той може да направи всичко. Aber die Voraussetzung ist, also was wir tun sollten, Но това, което трябва да направим, wir müssen ehrlich zu ihm ние sein. трябва да бъдем искрени към Него. Manchmal Gott erhört keine Gebete, weil wir nicht ehrlich beten. Понякога Бог не издига молитвите ни, защото не се молим искрено. Und Gott fragt was? И Бог пита какво? Was ist die Sache, die in deinem Herzen ist? Какво е нещото, което е в сърцето ти? Weil wir sind im Jahr Защото ние 2026 сме в годината 2026. und dieses Jahr muss anders sein als das letzte Тази Jahr. година трябва да бъде различна от миналата Aber година. wenn wir manchmal zu uns ehrlich sind, Но ако ние понякога сме искрени към самите нас, die Jahre wiederholen sich, годините се повтарят, nur die Zahlen werden anders. само числата се променят. Kennst du das? Познавате ли Das това? gleiche, was in 2020 passiert ist, Същото, което се е случило 2020 ist година, 21 passiert. се е случило и 2021, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25. 25. Das heißt, die Jahre werden anders, also die Jahre verändern sich, Значи годините се променят, aber dein Leben bleibt но gleich. живота ти остава същия. Und manchmal fragt man sich, И понякога се питаме, Gott, warum Боже, защо verändert sich nichts in meinem Leben? нищо не се променя в живота ми? Und wisst ihr, warum manchmal sich nichts verändert? И знаете ли понякога защо нищо не се променя? Weil wir manchmal Gott keinen Platz geben. Защото ние понякога не даваме място на Бог. Wo Gott keinen Platz Там, hat, там където Бог има място, kann Gott nichts machen. там където Бог няма място, Бог нищо не може да направи. Und oftmals machen wir Dinge ohne Gott, И често правиме неща без Бог. obwohl Gott in unser При Leben ist. положение, че Бог е в нашия живот. Durch den Heiligen Geist. Чрез Святия Дух. Aber nicht jeder Mensch Но не всеки човек wird geleitet vom Heiligen е Geist. воден от Святия Дух. Halleluja. Алелуя! Und deswegen möchte ich, dass wir es gut verstehen. И за това искам да разбереме добре. Dafür lesen wir Lukas 4. За това ще прочетеме Лука 4 глава, Dieses Jahr защото 2026, тази година 2026 es soll ein anderes Jahr sein. трябва да бъде различна година. Dein Leid muss aufhören. Твоето страдание трябва да Deine спре. Verletzung muss aufhören. Твоите болки и страдания трябва да спрат. Neues Jahr Нова година ist neue Gnade. е нова благодат. Halleluja. Das Алелуя! Gott. Това е Бог. Wenn Gott erlaubt, Ако Бог позволи dass du in ein neues Jahr да hineinkommst, навлезеш в една нова година, heißt was? означава какво? Gott hat ein Kapitel Gott- geschlossen Е затворил един капител, затворил една глава und öffnet ein и neues. отваря една нова Халелуя! страница. Затваря една страница, отваря нова страница. 2025 ist zu. 2026 е затворена. Du kannst 2025 е Du затворена. kannst 2025 nicht mehr zurückholen. Ти вече не можеш да върнеш 2025 година. Es ist vorbei. Това свърши. Ist wie die Türe. Die Tür Това ist е zu. като тази врата, тя е Jetzt затворена. sind wir im Jahr Сега сме 2026. в 2026 година. Das heißt, etwas Neues beginnt jetzt. Това означава, че нещо ново започва Mit Gott. с Бог. Nicht alleine. Не сам. Weil wenn wir alleine Dinge Защото tun, ако ние правиме неща сами, werden wir viele falsche Entscheidungen treffen. ние ще вземем много грешни решения. Jedes Mal, Всеки път, wenn wir Entscheidungen treffen nach unserem Gefühl, ако ние вземаме решение чрез нашите чувства, treffen wir nicht Entscheidungen nach dem Willen Gottes. тогава ние не взимаме решението чрез Божията воля. Es gibt Entscheidungen im Leben. Има решения в живота. Du darfst sie nicht treffen, bevor du nicht im Gebet warst. Ти не трябва да ги вземеш тези решения преди да навлезеш в молитва. Weil im Gebet Защото в молитва offenbart dir Gott, welchen Weg du gehen sollst. Бог ти казва през кой път да минеш. Ohne das Gebet Без молитвата sind wir limitiert. ние сме лимитирани. Wir brauchen das Gebet. Ние се нуждаеме от молитвата. Deswegen 2026. Затова 2026 Ich sage das година. immer bei jeder Аз го Predigt. казвам винаги това във Du всяка една brauchst ein проповед. Gebetsleben. Ти се нуждаеш от един молитвен Ein живот. waches Един Gebetsleben. истински молитвен живот. Du musst Gott Ти jeden Tag трябва suchen, да търсиш Бог всеки ден. weil jeden Защото Tag всеки ден hat Gott ein Geschenk für Бог uns. има един подарък за нас. Jeden Tag Всеки ден möchte Gott dir etwas Бог иска geben. да ти даде нещо. Aber er kann dir nur etwas Той може geben, да ти даде нещо, wenn er einen Kanal hat, der auf ist, той um има es един dir zu geben. ако той има един канал, за да може да ти го даде. Deswegen, wir brauchen Затова das ние Gebet се нуждаем от молитва und das Wort. и Слово. Weil wenn wir das nicht benutzen, Защото ако ние това не го употребиме, es wird schwer, тогава ще ни бъде трудно in diesem Leben standhaftig zu да sein. бъдем постоянни в този живот. Weil die Tage werden immer schlimmer. Защото
дните стават по-зле. Viele Menschen haben den Glauben verloren. Много хора са загубили вярата. Много хора. Viele kommen in die Много Gemeinde, хора идват на aber църква, sie haben den Glauben verloren. но те са загубили Sie вярата. glauben nicht mehr, dass Gott da ist. Sie glauben nicht mehr, dass Gott da ist. Те не вярват, че Бог е там. Sie glauben nicht, dass Gott Dinge tun kann, Те не вярват, че Бог може да направи неща, weil sie sich von Gott entfernt haben. защото те са се разделили от Бог. Jedes Mal, Всеки път, wenn wir nicht beten, ако ние не се wir молим, entfernen ние uns се von Gott. разделяме от Бог. Wir entfernen uns von Ние се Gott. разделяме от Und нещо. deswegen И за това manchmal понякога fühlt sich es so an, така се чувства, als wäre Gott weit. все едно, че Бог е далеч. Wieso? Защо? Weil wenn ich nicht bete, Защото ако аз не се моля, das ist zum Beispiel Gott. примерно това е Бог. Mein Gebet Моята молитва führt dazu, dass ich bei Gott bleibe. прави така, че аз да остана при Бог. Das Wort А Словото führt dazu, dass ich bei Gott прави bleibe. така, че аз да остана при Бог. Wenn ich das Gebet vernachlässige, Ако аз, wenn du verlässt, oder? ja, Ако аз изоставя молитвения ми ich живот, entferne mich von Gott. аз се разделям от Бог. Und je weiter ich mich von Gott entferne, Колко по-далеч се разделям от Бог, desto leerer fühle ich mich. толкова по-празен се чувствам. Kennst du das Gefühl? Познаваш това Du чувство? fühlst dich leer. Ти се чувстваш празен. Und du weißt nicht mal warum. И ти не знаеш защо. Du hast Geld. Ти имаш пари, Deine Frau oder dein Mann geht's gut. твоят мъж или жена, на него му е Aber добре. wenn du in dir Но hineinschaust, ако ти погледнеш в себе du си, siehst eine ти Leere. виждаш една празнота в теб. Warum bist du Защо leer? си празен? Du hast dich entfernt von Защото Gott. ти си се разделил от Бог. Und wenn du dich von Gott И ако си entfernst, се разделил от Бог, alles was du tust, всичко това, което правиш, ist aus eigener Kraft. е от собствената си сила. Und unsere Kraft И ist нашата limitiert. сила е лимитирана. Deswegen sagte И за Jesus, това каза Исус, ich gebe euch einen anderen Helfer. аз ви давам един друг помощник. Der Heilige Geist Святия Дух ist ein е Helfer. един помощник. Wieso Helfer? Защо помощник? Weil wir Dinge, manche Защото Dinge nicht tun können. ние някои неща не можем да ги Der направим. Mensch Човекът ohne den Geist Gottes без Божия Дух kann nichts machen. не може да направи нищо. Kann nichts machen. Той не може да направи Aber нищо. der Mensch Но човекът mit dem Geist с Gottes Святия Дух kann alles machen. може да направи всичко. Weil dann ist nicht mehr du es machst, Защото тогава вече ти не го правиш, sondern es ist Christus а in това е dir. Христос в теб. Und И Christus Христос ist die Kraft, е силата, die alles tun kann. която може да направи всичко. Gott kann Бог alles. може всичко. Es gibt nichts, was er nicht Няма machen kann. нещо, което да не може да го направи. Er ist so mächtig. Той е толкова мощен. Und wenn wir mit Gott sind, И когато ние сме с Бог, Nummer 1, номер едно, du bekommst Frieden. ти получаваш мир. Das ist der erste Sache. Това е първото нещо. Das erste, was Gott gibt, Първото нещо, което Бог дава, е мир. wenn du dich von Gott entfernst, Когато се разделиш от Бог, du entfernst dich ти von der се Quelle des Friedens. отделяш от извора на мира. Deswegen viele Menschen haben keinen Frieden. И затова много хора нямат мир. Wenn du ehrlich zu dir Ако ти bist, си искрен към самия du себе hast си, keinen Frieden. ти нямаш мир. Warum? Защо? Du hast dich entfernt von Gott. Защото ти се раздели от него. Das ist das Leben. Това е животът. Jesus ist das Leben. Исус е животът. Ohne Jesus Без Исус, macht das Leben keinen Sinn. тогава животът няма смисъл. Durch Jesus Чрез Исус erfahren wir, warum wir leben. ние разбираме защо живеем. Halleluja. Халелуя! Ohne Jesus, Без Исус du existierst, ти съществуваш, aber du lebst nicht. но ти не живееш. Nur mit Jesus Само с Исус fängst du an започваш zu verstehen, да разбираш warum du lebst. защо живееш. Und wenn du verstehst, И warum когато du lebst, разбереш защо живееш, wirst du manche Dinge nicht tun. тогава някои неща няма да ги правиш. Warum sündigen wir Christen? Защо ние християните се грешаваме? Warum? Защо? Wir wissen, dass Sünde nicht gut ist. Ние Oder? знаеме, че грехът не е добро. Aber warum sündigen Но wir? защо се грешаваме? Weil wir haben uns entfernt von Gott. Защото ние сме се разделили от Бог. Jemand, der mit Gott ist, Някой, който е с Бог, er kann nicht sündigen. той не може да се грешава. Er kann nicht sündigen. Той не може. Aber wenn ich mich von Gott Но entferne, когато се разделя от Бог, was passiert? какво се случва? Mein Fleisch Моята плът wird stärker als der Geist. става по-силна от духа. Und wenn mein Fleisch stärker wird als der Geist, И когато плътта става по-силна от духа, alles, was ich tue, ist всичко fleischlich. това, което правя е плътско. Aber wenn ich bei Gott bin, Но когато съм при Бог, der Geist духът wird stärker als mein Fleisch. става по-силен от плътта. Und das Fleisch И плътта ist der größte Gegner. е най-големият враг. Größer als Satan. По-голям от Сатана. Der erste Feind ist dein Fleisch, nicht Satan. Първият враг е плътта ти, а не Сатана. Dein Fleisch. Твоята плът, Dein Ich твоето аз ist der erste Feind. е първият враг. Und wie schaffen wir unser Ich zu kreuzigen? И как можем да разпънем нашето аз? Weil wir müssen unser Fleisch jeden Tag kreuzigen. Защото ние трябва да разпънем нашето аз всеки ден. Deswegen brauchen wir das И Gebet. за това се нуждаем от Durch молитвата. das Gebet Чрез молитвата kreuzige ich mein Fleisch. аз разпъвам плътта. Der Geist И Gottes, der in Духът mir ist, Божий, който е в мен, stärkt mich. ме прави силен. Halleluja. Алелуя! 2026. И 2026 Wir brauchen das ние се Gebet. нуждаем от молитвата. Wir brauchen das Ние Wort. се нуждаем от Weil Словото. ohne Wort, Защото без Слово, ohne Gebet, без wirst
молитва, dein christliches Leben wird langweilig. твоят християнски живот ще стане скучен. Du wirst Gott nicht erleben. Ти няма да преживееш нещо с Бог, Weil das ist Gott. защото това е Бог. Hier hat Gott alles geschrieben. Тук Бог е написал всичко. Hier erfährst du alles. Тук разбираш всичко. Hier sind Geheimnisse, Тук има тайни, die dir kein Mensch които sagt. никой човек не може да ти Wenn du die каже. Bibel öffnest, Когато отвориш Библията, du schlägst das Herz Gottes ти auf. отваряш Божието Das сърце. sind die Du- Weisheiten Gottes. Това са мъдростите и тайните на Бог. Wenn du mit dem Geist Gottes wandelst, Когато ти ходиш с Божия дух, du erfährst die Tiefe Gottes. тогава ти разбираш дълбочината на Бог. Schaut mal Moses. Погледнете Мойсей. Moses Мойсей, hat die ersten 5 Bücher geschrieben. той написа първите 5 книги. Aber am Anfang, Moses war nicht da. Но в началото Мойсей не е бил там. Abraham ist älter als Moses. Авраам е по-стар от Мойсей. Aber wie konnte Moses über Abraham etwas schreiben? Но как можеше Мойсей да напише нещо за Авраам? Noah hat vor Moses gelebt. Но Ной е живял преди Мойсей. Aber Moses hat die Geschichte von Noah geschrieben. Но Мойсей е писал историята за Ной. Wie ist das möglich? Как е възможно това? Wie geht das? Как става всичко това? Wie konnte Moses wissen, Как можеше Мойсей да знае wie Gott die Welt kreiert hat? как Бог създаде света? Welcher Mensch war da? Кой човек е бил там? Da war kein Mensch. Там е нямало човек. Aber wie konnte Moses das schreiben? Но как можеше Мойсей да го напише Durch това? den Heiligen Geist Чрез Святия Дух kannst du Dinge erfahren, можеш да разбереш неща, die du nur erfahren kannst von Gott. които можеш само да ги получиш от Бог. Da Moses eine Beziehung mit Gott hat, Защото Мойсей имал една връзка с Бог. Gott führte Moses am Anfang Бог отведе Мойсей в und началото. offenbarte alles, was er gemacht И hat. тогава му открови всичко това, което е направил. При положение, че Мойсей Hatte живее er тук, eine Offenbarung, was hier той му passiert даде ist. откровение какво се случило тук. Виждате ли Святия Дух? Wenn du mit dem Geist Когато Gottes wandelst, ти ходиш със Святия Дух, тогава ти получаваш едно откровение, die dir kein Mensch което gibt. никой човек не може да ти даде. Мойсей знаеше Was Abraham gemacht това, hat. което направи Авраам, Aber er lebte nicht in но seinem той не Leben. живееше във времето на Aber Авраам. durch den Geist Но чрез Gottes Святия Дух bekam er die той получи Offenbarung, откровението, was Abraham това, gemacht което hat. Авраам е направил. Алелуя! Тогава, когато ние сме с Святия Дух, Der Heilige Geist, Святия Дух, er öffnet dir той ти Dinge, отваря неща, die dir keiner öffnet. които никой човек не може да ти отвори. Moses lebte hier, Мойсей живееше тук, Noah lebte hier, Ной тук, Adam lebte hier. Адам тук Und Gott hat die Welt hier и kreiert. Бог създаде света тук. Aber Gott führt Moses Но Бог отведе Мойсей am Anfang. до началото Und Gott zeigte Moses, и Бог показа на wie Mojsей er die Welt kreiert как hat. създаде света. Wenn du mit Gott Ако wandelst, ти ходиш с Бог, Gott offenbart Бог die ти Geheimnisse, откровява тайни, die nur er kann dir които само Той може да ги направи, да ти ги открови. Когато и Святия Дух ist die einzige Person, е единствената личност, die das Herz vom Vater kennt. която познава сърцето на бащата. Und der Geist Gottes И Божия Дух lebt in uns. живее в Das нас. heißt, durch den Това Heiligen означава, че Geist чрез Святия Дух bekommen wir die Offenbarung, получаваме откровението nicht nur wie Gott heißt, не как Бог се казва само, sondern wer Gott ist. а кой е Бог. Könnt ihr nicht Не verstehen? знам дали ме разбирате. Hallelujah. Er heißt Bobby. Той се казва Боби. Aber wer kennt ihn von euch? Но кой го познава от вас? Keiner, oder? Никой ли? Ihr kennt nur den Namen. Вие познавате само името. Aber der Name reicht nicht. Но името не е достатъчно. Du musst ihn kennenlernen. Ти трябва да го опознаеш. Не знам дали ме разбирате. Viele kennen Gott, Много хора познават Бог, den Namen. името, Aber wenige kennen seinen Charakter. но много малко познават характера му. Wieso? Защо? Charakter lernst du nur durch Kommunikation. Характера го опознаваш само чрез комуникацията. Charakter lernst du mit Ha- dem Wort Gottes kennen. Характера го опознаваш чрез Божието Слово. Mit Gott zu wandeln За да ходиш с Бог, wird einfacher, wenn du das Wort ще liest. бъде много по-лесно, ако четеш Словото. Weil das Wort wird dir Защото offenbaren, mit wem du bist. Словото ще ти откровява с кого си. Halleluja. Халелуя! Wir lesen ganz kurz Ще прочетеме Psalm 119, 105. Wenn du eine Bibel Псалм hast, 119-105. Ако имаш Библия, dann kannst du aufschlagen, damit du siehst, dass можеш das да Wort отвориш заедно с нас и да видиш, да провериш. Psalm 119, 105. Псалми 119 глава 105 стих. Wir gehen ganz langsam. Ще минем бавно.
Dein Wort ist meine Füße Leuchte. Твоето слово е светилник на нозете ми. Seht ihr das Wort? Виждате ли словото? Die Bibel sagt, Библията казва, dein Wort твоето слово ist meine Füße Leuchte. е светилник на нозете ми. Können wir ein Experiment machen? Може ли да направим един експеримент? Können wir den Raum mal dunkel machen? Може ли да направим стаята да е тъмна? Können wir den Raum ganz so dunkel machen? Да изгасим просто пръщите. Okay, das können wir anders. Das können wir anders. Това може да го оставите. Die Bibel sagt, Библията казва, Gott ist meines Füße Leuchte. твоето слово е светилник на нозете ми. Hier ist alles. Всичко тъмно. Das Wort Gottes Словото Божие ist die Füße, diese Leuchte für seine е Füße. светилник на нозете ми. Was heißt das? Какво означава това? Er weiß, wo er ist. Той знае къде се намира. Wenn ich das wegmache, Когато аз го премахна er това, weiß nicht, wo er ist, той не знае къде weil er е, ist dunkel. защото е тъмно. Er hat keine Orientierung. Той няма ориентация. Aber das Wort Но Gottes, Словото Божие, Nummer 1, номер едно, die Leuchte für seine е Füße. светилник на нозете ми. Was heißt das? Какво означава това? Er weiß, wo er steht. Той знае къде стои. Nummer 2. Номер две, Und ein Licht auf meinem Weg. и виделина на пътеките ми. Das ist das. Това е това. Alles ist dunkel. Всичко е тъмно. Zwei Lichter. Две светлини. Einmal für seine Füße Веднъж за нозете му und einmal für seinen Weg. и веднъж за пътя. Не знам дали ме разбирате. Nummer 1. Номер едно, Für seine Füße, за неговите нозе, damit er weiß, wo er ist. знае къде е, къде се намира. Nummer 2. И номер две, Ein Licht für meinen Weg. една виделина за пътеките ми. Jetzt weiß er, wohin er И geht. сега той знае къде отива. Halleluja. Халелуя! Bobby, geh mal. Seht ihr? Er weiß, wohin er geht. Виждате ли, той знае къде отива. Той вижда всичко. Aber wieso? Но защо? Nummer 1 das Licht. Номер едно, светлината За füße. за Das краката му. heißt, überall, wo er Значи hingeht, навсякъде където той отива, weiß, wo er той hingeht. знае къде отива. obwohl es dunkel При ist, положение, че е тъмно, er sieht es. той го вижда. Komm mit mir, Bruder. Ела с мен, брат. Seht ihr? Das Licht ist Виждате da. ли? Светлината е там. Nicht gegen einen Stuhl laufen. Той няма да върви срещу стола, Er hat eine Orientierung. защото той има ориентация. Die zweite Orientierung И втората ориентация ist das große Licht. е голяма. Er weiß, wo Gott ihn hinbringen möchte. Той знае къде Бог иска да го отведе. Wenn wir ohne das Без Божието Слово. unser Leben ist so dunkel. Но нашият живот е така. Du kommst in die Gemeinde, Ти идваш на църква, aber du hast keine Orientierung. но ти нямаш ориентация, Weil du hast das Wort nicht. защото ти нямаш Словото. Wenn du anfängst, Ако ти deine започнеш Bibel zu lesen, да четеш Словото, Licht kommt. тогава светлината идва. Светлината Ist Leben. е животът. Licht Светлината bringt Hoffnung. ти дава надежда. Halleluja. Халелуя! Wenn es dunkel ist, Ако е тъмно, ich habe keine Hoffnung. тогава аз нямам надежда, защото аз не виждам нищо. Но когато идва светлината, Selbst wenn ich kein Geld habe, дори да нямам финанси, ich habe Hoffnung, аз имам надеждата, ich werde Geld sehen. защото аз ще видя финанси. Халелуя. Халелуя! Das heißt, wenn wir Това das Wort Gottes означава, haben, ако имаме Словото Божие, Bobby fängt an, Боби започва in das Licht hineinzukommen. да навлиза в... Seht ihr hier alles dunkel? Виждате ли, тук всичко е тъмно. Gott Бог bringt einen Menschen das Licht, в светлината, weil er ist selber Licht. защото той самия е светлина. Deswegen Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. И затова Исус каза, аз съм светлината на света. Aber er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Но той каза също, вие сте светлината на света. Wieso? Weil Gott in Защо? uns, Защото Бог е в нас. das Wort Gottes Словото Божие hat eine Kraft. има една сила. Als Jesus in der Когато Wüste war, Исус е бил в пустинята, wir lesen das. ще го прочетем това. ...2026, 2.26, der Teufel wird nichts mehr schaffen in unserem Leben. дяволът няма да успее нищо в нашия живот. Амин. Lukas 4,1. Лука 4 глава 1 стих. Da ist schon eine große Offenbarung. Там има едно голямо откровение. Wir gehen wieder ganz langsam. Ще минем бавно. Jesus aber voll Heiligen Geist. Da bleiben wir Исус stehen. пълен със Святия Дух. Тук ще спрем. Jesus Исус voll Heiligen Geist. пълен със Святия Дух. Es gibt einen Unterschied Има една разлика. zwischen den Heiligen Geist in sein Leben haben Да имаш Святия Дух в живота си und voll zu sein. и да бъдеш изпълнен. Jesus war Да voll. бъдеш пълен. Исус е бил пълен. Nicht jeder Mensch ist voll. Не всеки един човек е пълен. Es gibt manche Menschen, Има някои хора, die sind so. те са така. Was ist das? Какво е това? Du kommst in die Ти идваш Gemeinde, на църква. du hast Jesus angenommen, Ти си приел Исус Христос. du lebst dich in Sünde, Ти не живееш в греха, aber du verbringst nicht viel Zeit mit но ihm. ти не прекарваш достатъчно време с Бог. Was heißt das? Какво означава Der това? Heilige Geist ist in dir, Святия Дух е в теб, aber er ist nicht voll. но той не е пълен. Was heißt das? Какво означава това? Du wirst viele
Entscheidungen treffen gemäß deines Fleisches. Ти ще вземеш много решение според твоята плът. Weil hier ist noch Raum Защото тук все още има място für dein Fleisch. за твоята плът. Hier, Тук der Teufel hat Raum. дяволът има място. Der Teufel kann nicht in dir leben. Nein, Дяволът не може да живее в тебе. der kann nicht in dir leben. Той не може да живее в Aber er тебе. kann dich beeinflussen. Но той може да те манипулира. Der Teufel Той може да ти влияе. Der Dämonen können nicht in einen Christen leben. Das geht nicht. Демоните не могат да живеят в един Aber християнин. sie können dich dämonisieren. Das heißt, deine Gedanken Но те beeinflussen. могат да те демонизират, те могат да влияят на мислите ти. Halleluja. Алелуя! Das, was der Teufel macht, Това, което прави дяволът, wenn er dich zerstören möchte, ако иска да те разруши, er fängt mit deinen той Gedanken. започва с мислите ти. Er zerstört viele Menschen. Там разрушава много хора. Deswegen viele haben И Depressionen. затова много имат депресия Selbstmordgedanken. и искат да се самоубият. Das ist ein Geist. Това е един дух. Das ist ein Geist. Това е дух. Und viele И Christen много християни leben mit Depressionen. живеят с депресия. Aber wieso? Но защо? Sie haben sich von Gott entfernt. Защото те са се разделили от Бог. Защото ако ти останеш при Бог, Depressionen können nicht mehr. депресиите не могат да останат. Jesus war voll des Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt, Исус е бил пълен със Святия Дух. kehrte von Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Когато се върна от Йордан, бе воден от духа Zwei Sachen. из пустинята. Две неща. Nummer 1, Номер едно, er war voll vom Geist. той е бил пълен с дух. Nummer 2, Номер две, er wurde vom Heiligen Geist geführt. той е бил воден от духа. Du kannst nur vom Heiligen Geist geführt werden, Ти можеш да бъдеш воден от духа, wenn du voll bist. когато си пълен. Halleluja. Халелуя! Weil du wirst mit das geführt, was in dir ist. Защото ти си воден от това, което си пълен. Kein Mensch ist leer. Никой човек не е празен. Jeder Mensch hat etwas in sich. Всеки човек има нещо в себе Ist си. genau wie Alkohol. Това е като алкохола. Wenn ich Alkohol trinke, Ако аз пия алкохол, nicht mehr ich habe Kontrolle über meinen не Körper. вече аз имам контрол в моето тяло, Alkohol hat Kontrolle. но алкохола има Deswegen контрол. siehst du, die Menschen gehen so. Затова виждаш хората вървят по този Sie начин. sind beeinflusst von Защото Alkohol. те са под влиянието на Da алкохола. sie beeinflusst sind von И Alkohol, защото са под влиянието на алкохола, haben sie selber keine Kontrolle mehr über ihr Leben. те нямат вече контрол върху живота си. Deswegen, die gehen so. И затова вървят така. Sie haben keine Те Kontrolle. нямат контрол. Sie wollen richtig Те gehen. искат да вървят правилно, но те не могат. Jetzt, wenn du voll vom Heiligen Но Geist сега, bist, ако ти си пълен от Святия du Дух, hast keine Kontrolle mehr über тогава dein Leben. вече ти нямаш контрол върху живота си. Но Святия Дух е този, който те води. Ich hab mich nicht verstanden. Вие не ме разбрахте. Wenn du besoffen bist, Ако ти си пиян, du hast keine Kontrolle über ти dein Leben. нямаш контрол върху живота си. Du machst Dinge, Ти правиш неща, beeinflusst von Alkohol. които са под влиянието на алкохола. Jetzt aber, wenn du voll vom Heiligen Но Geist ако bist, ти си пълен от Святия du Дух, machst Dinge, ти правиш неща beeinflusst vom Heiligen под Geist. влиянието на Святия Дух. Und wenn du voll И bist, когато си пълен, der Geist Gottes führt dich. Божият Дух те води. Nicht wo du willst. Не където ти искаш, а където Той иска. Wohin brachte der Heilige Geist Jesus? Къде отведе Святия Дух Исус? In die Wüste. В пустинята. 2026. 2026. Gott bringt dich in die Wüste. Бог те отвежда в пустинята. Manchmal von euch seid ihr in der Wüste. Manchmal von euch, ihr seid in der Wüste. Понякога сте в пустинята. Die Wüste ist ein trockener Ort. Пустинята е едно сухо място. Die Wüste ist ein Ort, wo du fragst, Gott, liebst du mich überhaupt? Пустинята е място, където липстомиш. Пустинята е място, където питаш Бог, Боже, обичаш ли ме? Die Wüste ist ein Ort, wo du alleine bist. Пустинята е едно място, където се намираш сам. Aber die Wüste ist ein Ort. Alles, was das Wort Gottes, Но с всичко това, което казва Божието Слово, den Teufel, дяволът kann man nur besiegen durch das Wort. можеш да го победиш само чрез Словото Божие. Weil es steht geschrieben, Защото писано е, ist stärker als der Teufel. че, Ist stärker als der Teufel. че е по-силен от дявола. Dieses Wort Това Слово hat eine Kraft. има една сила. Weil dieses Wort Това Слово ist Gott. е Бог. Halleluja. Halleluja. Und das Wort Gottes И Божието Слово ist wie ein Schwert. е като един меч. Halleluja. Halleluja. Wie ein Schwert. Е като един меч. Deswegen sehen wir, И за това виждаме, als die zwei Frauen zu Solomon kamen когато двете жени отидоха при Соломон und beide sagten, das ist mein Kind. и двете казаха, това е моето дете. Was hat Solomon gesagt? Какво каза, какво направи, какво каза Соломон? Er hat nicht diskutiert. Той не е дискутирал. Er hat ein Schwert genommen. Той взе един меч Und hat gesagt, okay, и той каза, окей, wenn ihr beide sagt, euer Kind, ако казвате и двете, че това е ваше дете, ich werde das Kind schneiden. аз ще разрежа това дете Jede Hälfte и всеки един ще вземе половината от детето. Und die richtige Mutter, И правилната майка, истинската майка, каза, не, дай това дете. und dadurch hat Solomon erkannt, И така Соломон разбра, das ist die Mutter. че това е майката. Was ist das Schwert? Какво е мечът? Das Wort Gottes. Божието Слово. Durch
Durch das Wort Gottes Чрез Словото Божие bekommst du eine Offenbarung für deine Situationen. получаваш откровение за ситуацията. Jesus sagte, es steht geschrieben. Исус каза, писано е. Du musst wissen, was geschrieben Ти steht. трябва да знаеш какво е писано. Wisst ihr wieso? Знаете ли защо? Der Teufel kommt nicht mit Hörnern. Защото дяволът не идва с рогове. Er kommt auch mit dem Wort. Той идва също със Словото. Er sagte zu Jesus, Той каза на Исус, es steht geschrieben. писано е. Wenn du springst, Ако ти скочиш, die Engel werden dich aufheben. ангелите ще те хванат. Hat er gelogen? Излъга ли? Nein. Не, Aber falscher Kontext. но грешен контекст. Deswegen musst du wissen, was geschrieben steht, Затова трябва да знаеш какво е писано, damit du weißt, was auch stimmt. за да знаеш това, което е истина или Халелуя. правилно. Халелуя! Wir brauchen das Wort. Ние се нуждаем от Словото. Und als Jesus aus der Wüste И herausging, когато Исус излезе от пустинята, die Bibel sagt, Библията казва, er ging raus mit der Kraft Gottes. той излезе с силата на Бог. Er ging rein, Той влезе voll mit dem Heiligen Geist. пълен с духа, Raus а излезе mit Kraft. с сила. Wenn du Kraft suchst, Ако търсиш сила, musst du standhaftig sein, wenn Versuchungen kommen. трябва да бъдеш постоянен, да издържиш, да устоиш в изкушенията. Jedes Mal, wenn der Feind kommt Всеки път, когато врагът идва und du sagst Nein, и кажеш не, es ist nicht nur ein Nein. това не е просто едно не. In dir В теб kommt eine Kraft, идва една сила, weil du hast etwas защото besiegt, ти си победил нещо, was dich besiegt wollte. което искаше да победи теб. Halleluja. Халелуя! Und wenn du das besiegst, И когато ти победиш, du kommst im nächsten Level. ти навлизаш на следващото ниво. Aber nächste Level Но в следващото ниво, heißt nicht, dass der Teufel dich in Ruhe lässt. това не означава, че дявол ще остави на мира. Jetzt kommt der Teufel mit einer anderen Strategie. Сега дявол идва с една друга стратегия. Je weiter du mit Gott gehst, Колкото по-далеч вървиш с Бог, desto stärker sind die Attacken. толкова по-силни стават атаките. Irgendwann, Все някога der Teufel benutzt Petrus. дяволът употреби Петър. Warum Petrus? Защо Петър? Weil Jesus war eng mit Petrus. Защото Исус е бил много близо с Петър. Той е бил много близък с него. Und Petrus spricht. И Петър проговори. Jesus sagte, Исус каза, Satan, weiche von mir. Сатана, вайше, махни се от мен. Der Teufel kommt in deinen Freundeskreis. Дяволът идва Ja? покрай твоите приятели, Menschen, в този кръг. Menschen, die du vertraust. Хора, на които се доверяваш. Halleluja. Халелуя! Wenn du nicht im Wort bist, Ако ти не си в Слово, hast du nicht die Unterscheidung, wer gerade spricht. ти няма да можеш да разпознаеш кой говори в момента. Wahrscheinlich will ich Не verstehen. знам дали ме разбирате. Petrus hat gesprochen, Петър проговори beeinflusst von dem Teufel. под влиянието на дявола. Die Welt ist gefährlich. Светът е опасен. Wenn du nicht im Wort lebst, Ако ти не живееш в Слово, wirst du zu jedem das sagen, das ist mein Freund. ти ще кажеш на всеки, това е моят приятел. Wer kann dich nur zerstören? Кой може само да те разруши? Menschen, die dich kennen. Хора, които те познават. Der Bruder kennt mich nicht. Братът не ме познава. Er kann mich nicht zerstören. Той не може ме разруши. Er kennt mich nicht. Той не ме познава. Wer mich zerstören kann, Този, който може да ме разруши, Bobby. е Боби. Er kennt mich. Той ме познава. Kann ich mich verstehen. Не знам дали ме Der разбирате. Teufel wird niemals durch ihn kommen. Дяволът няма да дойде чрез него. Er kennt mich nicht. Той не ме Ich познава. würde ihm nicht vertrauen. Няма да му се доверя. Aber der Teufel Но wird дяволът durch Bobby kommen. може да дойде чрез Боби. Nur ein Beispiel, ne? Това е един пример. Er wird durch ihn kommen, Може да дойде чрез него, weil ich ihm vertraue. защото аз му се доверявам. Und weil er mich kennt И защото той ме познава. und weil er auch meine Schwächen kennt. И защото познава моите слабости. Deswegen, И за това Samson, Самсон, wie wurde er zerstört? как е бил разрушен Von Delilah. от Делила. Weil Delilah Защото Делила kannte jetzt die Schwächen. познаваше неговите слабости. Ich gebe dir eine Offenbarung, damit du weißt, warum. Ще ти дам едно откровение. Offenbare nicht jedem Menschen deine Schwächen. Не казвай твоите слабости на всеки един човек. Nicht jedem Menschen. Не на всеки човек. Weil wenn du einem Menschen deine Schwäche sagst Защото ако ти кажеш твоите слабости на някой човек und dieser Mensch ist böse, и този човек е лош, dann wird dich zerstören. той ще те разруши. Halleluja. Халелуя! Jetzt gehe ich in mein richtiges Thema. Ich muss ganz schnell sein. Сега ще навляза в моята тема. Ще бъда бърз. Lukas 5. Лука 5 глава. Wir reden über Petrus. Ще говорим за Петър. Petrus ist ein Mensch so wie wir. Петър е човек като нас.
Er hat viel gemacht aus eigener Kraft. Той е правил много неща със собствената си сила. Und er hat gesehen, seine eigene Kraft ist limitiert. И той видя, че неговата сила е лимитирана. Und ich will nicht alles lesen, weil Ja. ich glaube, wir kennen alle die Geschichte. Няма да чета всичко, защото вярвам, че познаваме историята. Ich lese 2, 3 Verse. Ще прочета 2 или 3 стиха. Okay, Lukas 5, Лука 5 глава, 1 bis 3. 1 до 3. Ja, kannst du lesen, Bruder Bobby. А веднъж, когато народът го притискаше да слуша Божието слово, той стоеше при Генисаретското езеро и видя 2 лади, спрени край езерото, а рибарите бяха излезли от тях и перяха мрежите си. И като влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата и седна да получаваше народа от ладията. Halleluja. Wir kennen alle die Geschichte von Petrus. Познаваме всички историята на Петър. Er hat die ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen. Той е ловял риба цяла вечер, но нищо не е уловил. Aber was ihr nicht vergessen dürft, Petrus war ein erfahrener Fischer. Но това, което не трябва да забравяме, че Петър е фаранен. Той е бил един зрял рибар. Das heißt, er wusste, wie man fischt. Това означава, че той знаеше как се лови риба. Und er wusste, zu welcher Uhrzeit. И той знаеше по кое време. Weil sie sind immer nachts gegangen. Защото те отиваха винаги вечерно време. Aber die ganze Nacht hat er nichts Но gefangen. цяла вечер той нищо не е уловил. Und Jesus kommt И Исус идва. und er sieht Petrus nicht im Boot, sondern er war aus dem Boot И той raus. вижда Петър не в лодката, а той го вижда извън Und er лодката. hat angefangen, seine И Netze той zu waschen. започна да мие мрежите си, да чисти In мрежите си. anderen Worten, С други Petrus думи, Петър, war er hatte kein, той, er war той, бе, entmutigt. той бе обезкуражен. Kennst du das? Du machst viel, aber du siehst nichts. Познавате ли го това? Ти правиш много, но не виждаш нищо. Irgendwann wirst du aufhören. Все някога искаш да спреш. Weil du siehst, Защото ich habe viel versucht, aber nichts ти hat виждаш, geklappt. че си се пробва много пъти, но нищо не се е получило. Und jetzt kommt И Jesus. сега идва Исус. Und Jesus geht in das Boot von Исус Petrus. влиза в ладията на Петър. Und Jesus sagte zu Petrus, И Исус каза на Петър fahr das Boot ein bisschen weg vom Ufer. да отмести малко ладията от сушата. Und Jesus hat gepredigt. И Исус проповядваше. Und dann sagte Jesus zu Petrus, И Исус каза на Петър, geh in die Tiefe. навлез надълбоко. Und Petrus sagte, И Петър каза, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen. ние цяла вечер сме ловени, но нищо не сме уловили. Warum soll ich wieder etwas machen, was nicht geklappt hat? Защо да направя нещо, което не се е получило? Aber er sagte, Но той каза, auf dein Wort заради твоята дума, will ich gehen. аз ще отида. Wo war das Problem? Къде е бил проблемът? Petrus Петър ist fischen gegangen е отишъл да лови риба aus seiner Erfahrung, с тази практика, която е имал. aber nicht aus Offenbarung. Но не от откровението. Und das Schlimmste war, И най-лошото е било, Jesus war nicht in seinem Boot. Исус не е бил в неговата Die лодка. Geschichte hat sich verändert, Историята се промени, wo Jesus in das Boot gekommen ist. когато Исус влезе в неговата Weil лодка. jetzt war Jesus das Zentrum. Защото сега Исус беше центъра. Wo wir Dinge machen, Когато правиме неща ohne Jesus, без Исус, kein Ergebnis. няма резултати. Jesus kam Исус идва. und Jesus war jetzt Zentrum in das Leben von И Petrus. сега Исус е бил центъра в живота на Петър. Und Jesus sagte, Исус каза, geh in die Tiefe. отиди надълбоко. Warum konnte Petrus Защо vorher nicht in die Tiefe Исус gehen? преди това, защо Петър преди това не можеше да отиде надълбоко? Weil Jesus war nicht da. Защото Исус не е бил там. Ohne Jesus Без Исус keine Tiefe. няма дълбочина. Du kannst versuchen, Die tiefe Mosch- Dinge zu suchen, Ти можеш да се пробваш да търсиш неща по-надълбоко, aber du wirst keine tiefe Dinge finden, но ти няма да намериш неща по-надълбоко, weil Jesus ist nicht Zentrum in deinem защото Leben. Исус не е центъра в твоя Aber живот. wenn Jesus Но Zentrum ако ist in Исус deinem е Leben, центъра в твоя живот, dann fängt es an. Dann kannst du in die Tiefe gehen. тогава започва и може да отидеш Dann wirst du надълбоко. sehen. Тогава ще видиш. Dein Leben wird sich verändern. Твоят живот ще се Dann промени. wirst du sehen, Тогава ще видиш. das Netz, was jahrelang leer war, Мрежата, която дълги години е била von празна. 2020 От 2020 bis до 2025, 2026 bis 25, до 2025 dein Netz war leer. твоята мрежа е била празна. Du hast nichts gesehen. Ти не си видял Aber нищо. du kommst jedes Mal in der Gemeinde. Но ти всеки път идваш на Du църква. hast gebetet, Ти се gefastet. молял, постил. Aber selber hast du nichts gesehen. Но сам нищо не си Und du видял. warst entmutigt. И ти си обезкуражен. Du bist rausgegangen aus dem Boot Ти излезе от ладията und hast dein Netz gewaschen. и започна да си
чистиш In мрежите. anderen Worten, С други думи, ich werde nicht mehr weitermachen. аз няма да продължа. Viele Menschen sagen, ich bete nicht mehr weiter. Ich bete Много nicht mehr weiter. хора казват, аз няма да продължа да се моля. Ich bete, aber nichts verändert sich. Защото аз се моля, но нищо не се променя. Ich suche Gott, aber Аз nichts verändert sich. търся Бог, но нищо не се променя. Das Problem ist nicht das Gebet. Проблемът не е Das молитвата. Problem ist, wo ist Jesus in deinem Leben? Проблемът е къде е Исус в твоят живот. Halleluja. Халелуя! Wenn Jesus nicht Zentrum Ако ist, Исус не е центъра, alles was wir machen, всичко това, което правим, ist aus eigener е Kraft. със собствената сила. Petrus ging raus, И Петър, wollte fischen gehen. Петър излезе, искаше да лови риба. Aus eigener Със Kraft. собствена сила. Das funktioniert nicht. Това не функционира. Wenn du mit Sünde kämpfst, Ако ти се бориш с греха, du kannst Sünde nicht ablegen aus eigener Kraft. ти не можеш да премахнеш греха със собствената си сила. Du kannst Sünde nur ablegen durch die Kraft des Heiligen Ти Geistes. можеш да премахнеш греха единствено чрез силата на Der Святия Дух. Heilige Geist ist stärker als die Sünde. Гехозам. Гехозам. Ja, послушай, ja. Nummer 1. Danke. Nummer 1. Номер 1. Gott gibst du Zentrum, wenn du gehorsam bist. На Бог му даваш център, когато си послушен. Das ist sehr wichtig. Това е много важно. Gehorsam. Послушен. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Ако Исус каза, ако ме обичате, държете на моите пазете моите заповеди. Wenn wir zu Gott gehorsam sind, ако ние сме послушни на Бог, zeigen wir Gott die Liebe zu ihm. ние показваме любовта си към Него. Und diese Liebe, И тази любов, die wir Gott zeigen, която ние показваме на Бог, gibt Gott Raum in unser Leben. това дава място на Бог в нашия живот. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Не знам дали ме разбирате. Du kannst Jesus annehmen als Herr und Retter. Ти можеш да приемеш Исус Христос за Господ и Твой Спасител. Der Heilige Geist kommt in dein Leben, Святия Дух идва в твоя живот, aber er ist noch nicht Zentrum in deinem Leben. но Той все още не е центъра в живота Er ти. ist in dein Leben. Той е в твоя живот, Dein Leben ist gerettet. твоят живот е спасен, Ja, Da. aber dein Leben verändert sich noch но nicht. твоят живот не се променя, Du bist noch die gleiche Person. защото ти все още си същия човек. Wenn ich ein Drogendealer bin, Ако аз съм един дилър Alkoholiker, или алкохолист ich nehme Jesus an, и приема Исус, Jesus kommt, Исус идва, aber Alkohol ist auch noch da. но алкохола все още е там. Das geht nicht von so einfach so weg. Това не се премахва просто хей така. Das ist falsch. Това е грешно. Mein Leben ist gerettet, Животът ми е спасен, aber noch nicht verändert. но все още не е променен, Weil der Heilige Geist ist hier. защото Святия Дух е тук. Aber das Leben verändert sich, Но живота се променя, wenn der Heilige Geist hier ist. когато Святия Дух е тук. Wieso? Защо? Jetzt schaue ich auf ihn. Сега гледам към Него. Wo er hingeht, gehe ich auch. Така, там където Той отива, отивам и аз. Wenn er neben mir ist, Но ако Той е до мен, bin ich der Kapitän meines това Lebens. означава, че аз съм капитана на моя Ich живот. treffe Entscheidungen Аз gemessen взимам nach meinem Willen. решения според моята воля. Der Heilige Geist ist mit mir, Святия Дух е с aber мен, hat keine Kontrolle, но няма контрол, weil ich bin der Kapitän. защото аз съм капитан. Aber der Heilige Geist Но Святия Дух nimmt Platz in mein Leben. взима място в живота ми, Wenn ich sage, когато аз кажа, Heiliger Geist, Святия Дух, führe mich. води ме. Und er kommt. И Той идва. Er kommt nicht einfach nur so. Той не идва просто хей Ich така. muss ihn einladen, Аз трябва да го поканя. nicht in mein Leben zu kommen. Не да дойде в живота ми. Ich muss Heiliger Geist, Аз трябва да кажа, Святи Дух, führe mich. води ме. Der Heilige Geist sagt, okay, Святи Дух казва, окей, аз идвам. was passiert? Какво се случва? Das Alkohol Алкохолът wird keine Kraft mehr haben. тогава няма да има вече Weil der сила, Heilige Geist защото Святия Дух hat Kontrolle über mein Leben. има контрол върху моят живот. Alkohol Алкохолът wird fallen. ще падне. Wir gehen weiter. Ще продължиме. Droge. Wenn du Droge- immer du mit Dingen kämpfst, Там, където винаги се бориш ich с gebe, неща, ich gebe dir einen Schlüssel. давам ти един ключ. Gebe den Heiligen Geist Raum, Дай място на Святия Дух, weil er ist die Kraft защото Той е силата für deine Schwäche. за твоите слабости. Weil jeder Mensch ist schwach. Защото всеки човек е Es слаб. gibt keine starken Menschen. Няма силни хора. Es gibt nur Halleluja. Halleluja. Wir Menschen sind schwach. Ние хората сме слаби. Es gibt keine starken Menschen. Няма силни Es хора. gibt nur einen starken Има Gott. само един силен Бог. Wenn du Gott Raum И gibst, ако ти дадеш място на Бог, bist du wie Jesus. ти си като Исус. Jesus war 100% Mensch. Исус е бил 100% човек и 100% Бог. И Irgendwann, все някога, als er das Kreuz immer näher sah, колкото е бил по-близо до кръста, er sah den Schmerz. той видя болката. Und kein Mensch И никой човек geht zum Schmerz hin. върви към болката. Wir wollen keinen Schmerz. Ние не искаме болка. Und Jesus sagte, Исус каза, Herr, wenn es möglich ist, Боже, ако е възможно, nimm diese Last weg. вземи тази тежест.
Das war der Mensch. Това е бил човека. Aber jetzt guck mal, wie Jesus ist. Но вижте сега какъв Исус. Jesus sagte aber, Исус каза, nicht mein Wille, но да не бъде моята воля, не плътта, aber dein Wille. но твоята воля. Und er ist И weitergegangen. той продължи. Das ist ein Christ. Това е един християнин. Du kannst Angst haben, ja. Ти можеш да се страхуваш, Du да. kannst Schwäche haben, Ти ja. можеш да имаш слабости, Aber lass niemals zu, но не допускай dass die Schwäche dich dominiert. твоите слабости да те доминират. Wenn du fühlst, irgendwas passiert in deinem Leben, Ако чувстваш, че нещо се случва в твоя живот, du kannst ehrlich zu Gott sein. ти можеш да бъдеш искрен към Du Бог. kannst sagen, Gott, ich spüre, ich will gerade was machen. Ти можеш да кажеш, татко, аз чувствам, че искам да направя нещо, Aber nicht mein Wille soll но geschehen. да не бъде моята воля, Dein Wille soll geschehen. а да бъде твоята Das воля. ist eine Einladung, Това е една покана. dass er kommt. Той да дойде. Und er sagt, okay, И той казва, добре, mein Wille soll geschehen. да бъде моята воля, Vertraue. довери ми се. Ich will dir Kraft geben. Аз ще ти дам сила. Sei nur stark und mutig. Бъди силен и смел. Ich will dir sagen, Искам да ти кажа, 2026 2026 ist ein Jahr des е Sieges. една година на победа. Halleluja. Алелуя! Wenn du mir nicht glaubst, Ако не ми вярваш, Halleluja. не вярвай. aber 2026 Но 2026 ist ein Jahr des Sieges. е година на победа. Das, was wir brauchen, Това, от което се нуждаем, ist Jesus. е Исус.